isangibeke ngapha kaNkulunkulu amendlazalwane. So ngihamba nabazali bami enkosini kwakusibiya mama sibiya ngihamba nodadewethu futhi naye ngabongazi. Amen. Ubufakazi bami nje ngizothanda ukuthi ngibe mfishane kakhulu ngenxa yokuthi kude kuhlangahlangene uNkulunkulu kade ayingathathe kubeka abazalwane. Amen. So futhi angisikeke umuntu ojwayele ukuma phambi kwabantu othandayo ukuma phambi kwabantu efakaza kodwa nje ngisho umoya kaNkulunkulu. Amen bazalwane. So indaba yami uNkulunkulu bazalwane ngizoyiqala nje e-high school bazalwane esikoleni ngisafunda isikole bazalwane. Bengumuntu okade sekumnyameni kakhulu bazalwane. Njengawo wonke umuntu nje ose-high school, njengawo umfundi ofunda e-high school usuke sekumnyameni bazalwane because izinto ey'phushwe e-high school, izinto ezenziwayo lapha ema-high school akuzona izinto ey'thokozisa uNkulunkulu. Iningi futhi nje angasho zonke izinto ezenziwa lapha e-high school into zobumnyama bazalwane. So mina-ke ngumuntu obengazi lutho ngoNkulunkulu, indaba kaNkulunkulu ekhaya futhi yabo akukholwa abasindisiwe bayikhonzela isintu. So umuntu ayeculile kuma-drugs, eculile etshwaleni, eculile kumantombazane, kuzo zonke nje izinto ey'phushwa kakhulu ezweni bazalwane. Amen bazalwane. So uNkulunkulu-ke bazalwane khona into eshiye umayizolo ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukukhuluma ngamanje. Amen bazalwane. So uNkulunkulu uyakwazi ukusebenzisa abantu kule environment osuke kuyona ukulidela kuyena, sokuyi-stepping stone sokusakulidele kuyena. So bebeba khona othisha esikoleni ababekhuluma ngoNkulunkulu but kube ukuthi angi-understand ukuthi bathini ukukhuluma ngoNkulunkulu because mina anginayo i-background yaNkulunkulu. So bebekhuluma ngoNkulunkulu umuntu wayedideka ngesikhathi esiningi. So kanti ngangingazi ukuthi uNkulunkulu wayetshala uthando lwakhe kimi phakathi bazalwane enhliziyweni. So ngikhumbula nje ngifunda i-matric ngangisengibhala ama-exam bazalwane, ingqondo yami ingekho ekuthenini ngiyane ngiphuma ngiyofunda nge-varsity ngifuna impumelelo, yayingasekho lapho. Yayisekuthenini ngizifune ngizithole ukuthi mina ngubani kahle kahle, ngizokwenzani emhlabeni, right? Ubani uNkulunkulu, okuyizinto lezo isikole vela asiyithini lezo zinto isikole. Ngeke uze esikoleni ufundiswa ngoNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ubani. Ngeke uze esikoleni ufundiswa ukuthi wena identity yakho ubani. Yabo uzokwenzani emhlabeni. Izinto ekuyizona ey'balulekile, into oyifunda esikoleni izinto nje ukuthi into zomhlaba nje ziyeza ukuthi ukwazi ukuthola iphepha uthole imali, right? Iyona into efunda wonke umuntu vele. Yabo abantu bakholwa ukuthi ukuze uphile la emhlabeni kumele ube nephepha, angithi ukuze uphile la. But utheni uJesu uthi asingakhathazeki ukuthi sizodlani, sizogqokani, sizophuzani, because vele i-motivation yokuya laphana siyofuna lezi zinto zempumelelo ukuthi sifuna sikhathazekile kusasa ukuthi if singazenzi into kusasa sizophila kanjani, ikusasa lesiphathelile sizophila ngani, sizodlani. So ngathi ngiphuma bazalwane e-high school uthando lokuyoqhubeka ukufunda lalungelo ngaphasa kahle ngobachelor ngangenza i-maths ne-science, umfundi nje oyimisele but uthando kuNkulunkulu angazi ngiyabonga uNkulunkulu walikhipha uthando lokuthi ngiqhubeke mina ngithi ngifuna ukuyophesula i-career, ngifuna ukuyophesula impumelelo. Instead ngathatha i-direction yokuthi ngizithole ukuthi ubani, ngifuna uNkulunkulu ukuthi ubani uNkulunkulu. Nganginemibuzo eminingi nje kahle kahle ngisho ngithi ngifuna iqiniso bazalwane ukuthi what is going on emhlabeni, sizokwenzani, right? Ngispendile isikhathi eside 12 years high school, besifunde e-primary to high school, sifunde nje ngezinto nje engathi sure, but iqiniso lithi nginomdali, ngine-identity, ngizokwenzani emhlabeni. So ukuphuma kwami esikoleni-ke, ukuphuma lami esikoleni kwaba ukuthi ngithatha leyo direction leyo. Uma ngithatha leyo direction leyo, I remember the first time ngithenga iBhayibheli, I was still smoking bazalwane. While ngithenga iBhayibheli ngangisabhema insango, and umuntu wangithengela iBhayibheli sasibhema naye insango, right? Ngamnikeza imali ngathi hayi mfethu, ngoba uma wakho uKristu uyasonta, umtshele uma nomfundisi ayisachipho amaBhayibheli alo 100 rand, amni 100 rand ngathi hayi ungiphathele iBhayibheli, hayi ngempela kwabuya nayo iBhayibheli. Ngathatha iBhayibheli, angazi lutho uNkulunkulu, angazi lutho Christianity, ahamba ngayo ekhaya-ke, ayi ngangivulela iBhayibheli, uma ngithi ngiyalivula I understand lutho bazalwane, umnyama angi-understand lutho, kuduma nje insaka egcwele ekhaya, kumnandi yabo ngiyayibhemela. And into ebuhlungu
abafowethu sasihlala nabo even naye lo wangithengela iBhayibheli namanje usala ngamshiya khona kodwa uye wanginikeza i-true pass yokuya kuNkulunkulu. Amen bazalwane. So mengilifunda iBhayibheli bazalwane, uNkulunkulu engiholeke nje, uNkulunkulu waqala wangisebenza-ke nawaqala lapho uNkulunkulu ngisebenza because ngangi-curious ukuthi okay ake ngiyivale yonke lento eshiwo ngeBhayibheli, abantu ahlezi beyisho nangoNkulunkulu nani, ake ngivale yonke into, ngikhiphe yonke into ekhanda lami, ngithi ake ngiyifunele mina manje ngithole mina ama-answers. So njengoba ngisho ukuthi ngilifunda anginali-understand, ngiyalifunda ngabe fike sihlale nabo sibheme insango ubana mase ngibuya endlini ekamereni ngiyalifunda. Bazalwane ngangizinikele bazalwane, ngengiqamba uNkulunkulu wangisiza, ngangikwazi ukuthi everyday mengibuya nje ngifuna ama-answers kahle, ngifuna iqiniso. Ngibuya ensangweni ukuyobhema insango, siyahlukana bona bazi ukuthi ngifike endlini ngiyofuna ukuthola, ngiyoqhubeka la gcine khona ukuthi uJesu ukuze I remember khona omunye engahlangana naye amazi naye wayesele uNkulunkulu lo mfowethu lo wangitshela ukuthi hayi ngifuna uku-understand kahle because mina ngicela kuGenesis ngithi ngidideke kakhulu ngathi hayi uqale at least New Testament, right? Ekufuneni kwami iqiniso ngangingazi ukuthi ngigcina ngithola uJesu bazalwane. Mina ngangifuna iqiniso ngazithola sengiyendaba ngikuJesu Kristu, which is a proof ukuthi uJesu Kristu uyindlela neqiniso nokuphila. Amen, right? So ngangenayo mina ngifuna iqiniso and indlela uNkulunkulu angihola ngayo bazalwane was amazing because ungathini uNkulunkulu uyakwazi ukukholela ekutheni usindise without umelusi physical. uNkulunkulu akholele eqinisweni, right? Sebumnyameni awazi ukuthi uNkulunkulu akuthatha akugayide. So ayingagcina ngisindiswa-ke bazalwane. Ngiyakhumbula ngangilalela enye isermon yomunye umfundisi nje online ku-YouTube ekhuluma-ke efakaza-ke embula nje izinto ngaba convicted ngahlabeka, ekhuluma ngezinto vele engangikuzona bengizenza nami, esho ukuthi zi-wrong kanjani, ekhuluma ngesikhoko ngezulu, kwambuleka ngingcwele nje bese isusa-ke inkungu emehlweni yami, ngamamukela uJesu kanjalo ekamereni ngihleli ngedwa ekhaya. Bazi ukuthi kwenzakalani la, yabo, bazi nje bona ukuthi yabo uthathe akayiva akafuni ukuyoqhubeka nokufunda, upasile kodwa yini inkinga yakhe, yabo. So into engayinothisa ngalezi zinsuku leziyana ngangithi uma ngizinikela or uma ngishift i-concentration yami ngifaka izinto zemfundo zesikole zomsebenzi, kwakuba nzima bazalwane, kwangenzeki nje, kwakuvele ngikhathale, ngibhoreke, kodwa uma i-focus ngashifta into zaNkulunkulu ngangiba active, ngibe focus yini isikhathi, yabo, ngijabule ngizizwe ngiphila nje, yabo, every time ngiyinikela kwizinto zikaNkulunkulu. So okay, ngifunda online, ngenza online course, kodwa i-concentration yami ayingekho nje entweni mina nje ukuthi ngifuna ukuba successful. Ayisekutheni-ke okay, uNkulunkulu sengiyazi-ke manje okhona ukuthi uJesu Kristu owesikhoko nezulu, yabo, sikhona ngempela. uNkulunkulu ukhona, Adam, isithombe sa-Adam ne-Eva akuseyiqiniso, yabo. So enye izinto vele ezazingibhlokha njengabo bonke abantu abakholelwa kwisindi lento yokuthi iBhayibheli into yomlungu, yayibona leyo nto. iBhayibheli labhalwe umlungu, so abantu abanjalo kunzima ukuthi bathole iqiniso because usathane iwudonga leso sifundiso leso sikasathane sukudonga ukuthi abantu bethathe i-step sokuthi beyovula iBhayibheli ufuna iqiniso because banenkolelo ukuthi liya-brainwasha labhalwe umlungu. Amen bazalwane. So long story short bazalwane, uma ngithola ngahamba-ke uNkulunkulu esengisizile-ke wangiholela nasey'ndaweni ey'thize, wanginika nabantu abazongihola endleleni. Into engayinothisa enye ngalezi zinsuku ngangithi uma ngithola umsebenzi bazalwane ngangingawuqedi unyaka because of izinto engangiyibona zenzeka lapha emsebenzini engahambisani nezwi laNkulunkulu. So for an example, kwakulula ukuthi ubribe nje emsebenzini uma ufuna mhlawumbe i-promotion or even ufuna ukuqashwa, kwakulula ukuthi ubribe or uqamba amanga. So ngangigcina ngizibuza ngithi kanti kahle kumele wenze njani emhlabeni, yabo, kwenza and kube khona abantu abangama-Christian osebenza nabo, abazalwane abantu, kodwa uma uzubheka iy'thelo azikho iy'thelo, kodwa la bantu usebenza nabantu abazalwane. Omunye umonakalo lowo owenzakalayo ebandleni ukuthi abantu abazalwane bayahluleka ukurepresent uChrist nangaphandle, bahluleka. So enye izinto ezazingidiscourages labantu abazalwane, kodwa kwenzakalana, ngifuna amaqiniso, ngisamusha nami kwinsindiso, kuqanjwa amanga lana emsebenzini, kumanipulate abantu for the sake of imali, whatever it takes nje, yabo.
khulunywa izinto ey'khulunywayo-ke vele bekuhlangenwe-ke nje mhlawumbe ngabe i-break ngabe yini khulunywa ngezinto nje ezamanyala nje uNkulunkulu bazalwane. So ngagcina ngibona siyabona mengidla angikhulu spiritually lento esenzayo ithokoziso uNkulunkulu sama-frost asidila-ke laphana nama-credit scores abantu lento ye-credit bazalwane iy'kweletu yabantu nje ama-banks ama-loans abo zonke lezo zinto lezo of so awugcina umuntu umanipulate umthembise ukuthi njengoba esey'kweletini kanje or njengoba i-credit score yakhe iphansi uzosizakala yena mekhipha imali engaka somkhipha simenzele ama-debt review nama-plan. Hey bazalwane, kanti little did I know ukuthi this whole thing is a scam bazalwane. It's all a scam. But because usathane into ayenza wenza abantu basiprogram asasesikoleni ukuthi sifocus kwimali, right? Sifuna imali nje impumelelo, education is the key to success, right? Fundisa usamncane primary, education is the key to success, what yonke lezo zinto. Ukhulu naleyo mentality ukuthi hayi there's a light at the end of the tunnel. Kanti awazi ukuthi leyo light is a false light bazalwane. That light is a false light. Leyo light ayiveli uJesu Kristu. So vele ufocus kwimali angeke ube nendawo ukuthi lento yenza isono noma yini ukuze uthole imali. Wena ufocus ekuthenini nje ngithola imali. Uma ngithola le mali umase uyazithethelana ngendlela esithethelela ngayo kwasi nje bazalwane. uNkulunkulu ehamba nami bazalwane. Ngisindisiwe futhi ngibone ngazi ukuthi hey akunankinga ukuba kwami sezweni la kuphela impilo yizwe abantu ngiyona inkinga as long as ngikholwa ngixuba nje nezinto eziningi bazalwane ngiyakholwa ngapha ngiyaxuba ngapha yabo zonke lezi zinto lezi imali ngifuna imali ngapha ngijaha imali ngapha noNkulunkulu ngiyamjaha ngicina ngibonisa ingeke akuhambisani bazalwane up until 2024 was my last so 2024 was my last job umsebenzi wami wokugcina lo ngakusebenza and nakhona ngangisengibona ukuthi spiritually ngiyatraineka although physically ngiyagaina but spiritually ngiyatraineka so iyona sacrifice leyo abazalwane abaningi abayenzayo so they sacrifice spiritual life yabo ukuze bathole imali washo njalo usathane efika lapha kuJesu njalo wathi ngizokunika konke lokho uma uguqa nokhonza so baningi abayithathayo leyo deal ukuze baguqe bekhonza usathane for the sake ukuthi bethole imali so bazalwane into yangisiza uNkulunkulu engikhipha umsebenzini wami wokugcina ngabona ukuthi uma ngingekho emsebenzini or uma ngingekho kwi-institution ndawo nginesikhathi sonke sokuthi ngimfune uNkulunkulu bazalwane ayikho into engiphazamisayo but uma ngi-occupied ngokuba busy nje kwala emhlabeni up and down wenyuka and that is why iy'ngane ey'ningi zabazalwane ngi-observation sengiyiphakasisa iy'ngane ey'ningi zabazalwane uthola ukuthi zikhula azimfuni uNkulunkulu azinendaba noNkulunkulu or ziyaphuma endleleni because bona isikhulisa ingane ngendlela so that sesikhulile ayizisuka but abazali benzani bathatha iy'ngane bethi hayi me-government sikhulisele iy'ngane zethu or me-teacher or me-bantwana sikhulisele iy'ngane zethu right waye wena uyojaha imali niyabuya emsebenzini uyabuya ingane esikoleni nikhathela anaso isikhathi sokubhona anaso isikhathi sokufundisa ingane yakho awuyazi yaziwe uthisha more than wena mzali wayibona labo thisha wayibona iningi labo abakhona vele wayibona uthisha labo imfundiso abayifaka la yabona nje ngasasesikoleni kone uthisha ababeyichitha ngempela Christianity yibo ababefaka le mfundiso betshela le mfundiso besitshela ukuthi hayi yabo uBhayibheli into engekho nayi science because angithi science sinayi into eyiqiniso ukuthi savela emfeneni sasuka sayivolva from imfene sagcina sesabantu yabo imfundiso leyo bazalwane kaSathane kodwa isesikoleni phakathi elifundiswa abazalwane futhi othisha abazalwane bafundisa leyo nto leyo in the name of time right bathi sophila ngani maseka sophila ngani sizodlala okuyizinto uJesu asingakhathazeki ngazo so iningi lalabo thisha bazalwane abasesikoleni hayi ukuthi ngikhondema abantu but ngiveza nje i-experience yami iningi labo into ababeyifaka kumina yayi-against imfundiso kaKristu bazalwane no wonder why njengoba ngisho ukuthi iy'ngane ey'ningi zabazalwane ezikhula zigcina ziphume endleleni wesi uma zangena evasithi bazalwane vele iphume esandleni so ukuthi ayisanendaba noNkulunkulu because vele leziyifunda laphana yabo akwazi Monday to Friday ufunda ngento yezwe then ngoSunday kuphela wena uzofunda ngoNkulunkulu nakhona 2 hours esontweni umdanso 2 hours then wahlala 30 minutes isifundisi then Monday futhi uphindela kule system then ucabanga ukuthi uzoma uqine
umsebenzi wabazalwane. So usathane ukholise kanjalo ibandla walideceive nje batshela ukuthi hayi si-right okuwese even nasemasontweni manje emakhuluphini sekushunyayela yona impumelelo ukuthi uzophumelela beze babhalayo baphasi abeze yabona nje imeseji yevangeli ayisekho imeseji yevangeli ebandleni yabo even abantu abangaphandle baze bancamane ukuthi hawu ngcono thina singakholwa kunalento yenzeka lapha umdlalo wenzeka lapha emasontweni wena mpasoni sokumdlala isikhathi esiningi imeseji eqinisa abantu abayifuni bafuna ukudansa bafuna ukunikela bafuna ukwenza zonke lezi zinto ezenziwayo but uma silethi imeseji eqinisa hayi abantu abayifuni bayareject angeke siyindawo masamba so uthi uJesu owamukela amazwi wami wamukela mina right yes so uma iy'ngane lapha eklasini into engilidlasele sengiphumile-ke esikoleni sengingaphandle uNkulunkulu sangingamvulelile ngendaba yezwe ukuthi njani i-system so uma wena mzalwane uhambisa ingane yakho lapha esikoleni ifundiswe uthisha onomoya wokubonga awazi or uthisha onomoya wokutabana isitabane lothisha kodwa awazi ufundisa zona ley'ngane umoya wakhe ugcina ungena ningazi xa izingane yakho ikhulise kahle awunayo isijiki sifuna ukuzenza umfana manje athi intombazane athi umfana sifuna ukuzenza intombazane usathane uyasebenza uyayisebenzela nje usathane abazalwane balele izinto zinto so bazalwane isikhathi sokuthi siphaphame manje bekukuningi bengingakusho but iwona okubeke emoyeni wami lokho ukuthi isikhathi sokuthi sizidele sewuJesu ofuna ukuze emva kwami angazidele sabathi isiphambano sakhe angilandele bazalwane izwe siyabona ukuthi corrupted kanjani Efesu 5:11 masingahlanganyeli nemisebenzi yobumnyama kodwa masiyidalise so manje abazalwane ukuthi sihlanganyela nayo right awukho umehluko between umuntu okholwayo nongakholwa nje ungazophumela ngaphandle awukho umehluko there's no difference ngisho ungagqoka whole uzogqoke whole ugqoke into efika there's no difference because nawe ufuna lezi zinto abayifunayo nathi siyayifuna ngithi nabo bafuna inkulu nathi sifuna impumelelo nabo bafuna ukuthi nabo bebegula baye kodokotela nathi mesigula siya kodokotela so what's the difference ukuphi umehluko between umzalwane nomuntu ongakholwa lesikhathi samanje uphi ukukholwa kwesabonakala ngani right so ilokho bazalwane bebekele enhlizweni yami uJesu akasiza sambule iqiniso lakhe uJesu akasiza asinike isibindi sokuthatha isinqumo because ivangeli kaJesu Kristu libizwe ukuthatha isinqumo uJesu akafosi umuntu akazafosi uJesu wathi othandayo usefa kwakhe akasidele right ophisa babebhizi nabo behloba babebhizi nabo nakuyalelizwe but wathi uJesu babiza bashiya bonke balandela uJesu so bazalwane ukulandela uJesu kubizwa ukuthi uhambe ngefaith ukuhamba ngefaith bazalwane ukuthi ungazi ukuthi kusasa kuzokwenzakalani kodwa ukhona uJesu Kristu amazwi akhe ukuthi utheni uzosinakekela singakhathazeki egameni likaJesu siyabonga. Amen.